misle znači, koja je nadmost? Diskretnosti će snimati. Najbolje šime kao i obično. Znači, našpricani smo sa parfemom Luka Bosi, mora biti dobro. Boši i Vercaga. Gdje smo izolirali opet. I ovi spoci opet i opet istiše. Sad je ovo najbolje, kasnije je ono, rominjanje. Čovjek je kao odmet. Dobro, dobro. Isus da je.